أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثلاثة الأصول باجي كما أن الدين أن كره. أركان الإيمان وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي الخميسة هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ذو القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بسوني وكونونتوناي ميلادي نصارى كجاتي با فلاني مغاني فلا سانكالو ورونا بسوني وفنا كونونتوناي أمبي داودا بغو مسجد الرجاء وامبو كونو درسوا به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو سره أصول الثلاث بي أمبي يرمي أكو أركان الإيمان وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ko limaniya jonshew ako limaniya jonshew ko woro de do ikal limanani alaye ani alaka malikew ani alaka kitabu ani alaka cidew ani dollaba ani kal limanani latige a herama ana juguma. al-imanu yatawakkan min arkani wa shu'ab. limaniya abeddila jonshewun de ka adilalen do jonshewun ka ani tige uba fu mi maswab ante munoka fama al farqu bainahuma me faranfansha jumambe arikanu ani shu'abin faranfansha jumambu no nyogonche al farq faranfansha minye anna li arikana la budda minha nu ko jonshe fo o kasoro limaniya kono de la budda fo jonshe fo kasoro yede fa ija jala wahid minha jala al iman. limaniya jonshe woro ni kele wulila ka boye dro ikal limaniya wulila jonshe kele na mankera ibolo dro limaniya wulila pew ikal limaniya te لأن شيء لا يقوم إلا على الأركان إلا على أركانه parce que fente se ka jo abara fo ka jo a sheunde ka feminye jo fende ni sheun ta kurama jo sheun ka te se ka jo fa ija fuqida urukun min arkani shay lam yatahaqqaq ni fen jo se femmin na be jo sheunde ka na ka jo shendo mankerata aka josendo mankera o fem masina intese kake atese ka sabata atese ke haqiqai wa maswabi metige munumbe akono fa innaha mukammilatu ulu ben limaniyat dafade me ate komi ni ulu te ko limaniyate faragu min be jonseni swabu che ni jonsente akele na mankera bolo ikal limaniyat wulila limanate me swabi ale be se ka manke kalimaniya toy bolo mi an gasilen be toy bolo parce que swabu yede ale be limaniya dafare la yajalu al-iman bi jawali shay minha. swabu munu fora tige munu fora ku ye limaniya doye limaniya te wuli nulu dora kelen wuli lay hotel ikal limaniya wuli
lakinnaha mukammilatu min bika limaniyat dafare imma wajibatun aw mustahabbat wo swabu munu fanan fulen ne nyewte daraja kelenye limaniyat tige do be waye wajibiye ado be waye mustahabuye fal wajibati li kamali al iman al wajibu munu nye wajibuye ulibe kal limaniya wajibi de timmeye wal mustahabbati li kamali al iman li mustahabbi min ye mustahabuye ubu kal limaniya min yoro hakke min ye mustahabuye bode timmay bolo wajibu be limaniya wajibu timmay bolo mustahabu be limaniya mustahabu timmay bolo fa ya taraka al muslimu sayya min al wajibat ni silama limaniya ka wajibi do niya toye aw filu shay'a min al muharramat ube niya haramu kodo ke ya haramu kodo ke fa innahu la yajalu imanuhu bil kulliya inda ahli sunna wal jamaa ikal limaniya te wuli ka boye pew ahli sunna wal jamaa fe mana hada made ikal limaniya la ni wajibi do mankera ikal limaniya la ube niya haramu do ke ikal limaniya kono ahli sunna wal jamaa bolo ikal limaniya ma wuli ka boye pew limaniya ma wuli ka boye pew walakin yajalu kamaluhu alwajib mi akadda fa min ya wajibi akattimme min ya wajibi wodi walakin yajalu kamaluhu alwajib ikal limaniya timmeli min ya wajibi wodi be wuli timmeli wajibi le be wuli aw فيكون ناقص الإيمان أو فاسقا إبه كرسا كو يكلم من ينغسلين دو وبيه فاسقين كما لو سرب القمر أو سرقا أو جنا مثالي لحرام كو كلم مثالي دو الجمعي أي مؤمنية لمن جون دي مي أي مؤمني يدلومي وبيه سناليك وبيه جنياك أو فعل شيئا من الكبائر وبنية كبائر جنوب دوكي هذا يكون فائلا لمحرم وكبيرة من كبائر الجنوب اتقول مغبك كون إيه مغوية إيه حرامك إيه مغوية إيه كبائر جنوب دوكي لكنه لا يكفر بذلك ما يتكافرنا نوي وتكافريا يتكافرنا ni mogo min ye mu'mine limana donye ye iye dolomi ube ye sunyalike ube ye jeneya ke ube ye kabaira junubu doke amba fuye de ko karasa ye haramu ke amba fo ko karasa ye kabaira junubu ke meima kafiriya wala yakhruju min al-iman ite bolli man yakono bal yakunu fashiga ibeke fashigi de wa yaqumu alayhi al-hadd in kanat al-mashiyatu jatu haddi haddu be boyla na ya suri ala soso minke haddu bala haddu inde boyla wa kazalika man taraka wajiban abu chugode la ni mo minye wajibi de toy kaman taraka birrul walidain wajibu do toli amisale ay jumay ni mo minye bange bagabatu toy aw sillatul qaraba ube ni mo minye bali masru sinji tungu ni yo toy هذه واجبات نونو يلي من يكا واجبي فين دودة فمن ترك ما بترك الواجب مغبك على سوسلاي إما يواجبي دوتوي أو بفعل محرم أو بيا حرام دوكي مانا مؤمن كوني بك فاشغ نيكو فلا دولا كلندي إما يواجبي دو كلين توي يكو دو كلي توي كومي نيكا واجبي أو بيا كو دوكي كومي نيكا حرامي وعلى كل حال لا يخرج من الإيمان من الحالة بلا كوني ننتقل لمغتي بولي من يالا
وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان ibe kede ko mu'mini mo min kalliman ya lagashinendo haja majhab ahli sunnati wal jamaa awan ninde ahli sunna wal jamaa ka tashirai khilafa li khawarij wal mu'tazila ka khawarij soso ani mu'tazila aqida bondala nunun ka kolosi kosobe shaw salu fawjar baki ka kuma munun kabbi aqida da nunun ka kolosi kosobe parce que jama fili lewun do be ni sugu de yu fili comme abena afule adafule kam ga jama fulala ahli sunna wal jamaa bolo ni mo min ye islamiya wajibi do toye ite kafiriya de ima bo limaniya kono ima bo islamiya la mais itogo de ko fasiri itogo de ko ikallimaniya nagasilendo ube ni mo min ye islamiya kono na la ni islamiya fewndo haramu nuyu doke o misali ye jeniya ke iye sunyali ke iye dolomi iye haramu ko doke doro kito limaniya kito islamiya la ite bo islamiya la ikallimaniya ma wulide mais amba fo ko ye mu'mini ye mais fasiri de ye خلافة لقوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة قوارج وسوسو أني كمعتزلة وسوسو قوارج أني معتزلة ولوب كبيرة جنوب تيجي ككافر ده قوارج المعتزلة وبلو كبيرة جنوب تيجي نية جنوب باكي ولوب ككافر ده فالقوارج يكفرونه ويخرجونهم من الدين qawariju fule mugo ye junubu bake ulu bi kafiriya kibo dina kono yerepew mana qawariju bolo ni mugo ye dolomi ye kafiri de bora dina kono qawariju bolo ni ye jene ke kafiri bora dina kono qawariju bolo ni ye sunyali ke kera kafiri bora dina kono ni nya qawariju katasirai wal mu'tazilatu me mu'tazilaw yukhrijunahu min ad-dini لكن لا يدخلونه في الكفر معتزلون كبير جنوب تيجي ولو بلا بدينا كونو ميتي دو كافريا فنالا معتزلون انكو خوارج بي يك كافريه وبي بو دينا كونو كبير جنوب تيجي مي معتزلون ولو با فويما كوي بورا دينا كونو مي اوتي دو كافريا فنا كونو وبي مونفو وإنما يقولون هو في منزلة بين منزلتين معتزلة وبافودة كو إبه دو يورو فلا أني نيكونشي إبورا دينا كونو نيما كافري فنا إما دو كافري فنا لا إبه دو يورو فلا نيكونشي دو يورو فلا يجمعي لا هو مؤمن ولا كافر معتزلة وبرو كبر جنو توي إبورا دينا لا نيما دو كافري فنا كونو إته مؤمنية إته كافرية ibe kafiriya ni mu'mina ni nyogonje kabaira junubu tigi mu'tazila ka aqida fulen ni ite mu'miniye ite kafiriye ibora dina kono de neima do kafiru fanala meite konte mu'minu fanala ibe mu'minu kafiru ni nyogonje haja majhabuhum wa huwa majhabu mubtadi ninde qawarijun ni mu'tazila ka tashira min fulen ni bidiya tashira de ni mi kiri min fule ninye kabaira junubu tigi ka kiri min fule ninye qawariju mu'tazila bolo qawariju ko kabaira junubu tigi jinya kiru la ibora dina la ye kafiri me mu'tazila bolo kabaira junubu tigi jinya ka kiru la ibora dina kono meima do kafiriya fanala ite mu'miniye ite kafiriye ibe mu'miniya ani kafira ni ngonche mais ufula bellagara kinula mu'tazila ko ni kawara junubu tigi qawariju bolo kawara junubu tigi ibe dume jahannaba communauté bo mu'tazila ufana bolo lagara kirula ine qawariju be keleni donna jahannaba ite bo ayuka majhabu famu ukatashira yeninde nin tashira ni nyebidiya de مخالف لأدلة نين إسلامي سريع كالدليل وبينيغون صوصو ومخالف لما هو عليه أهل السنة والجماعة قوارجون معتزلة كتابولو من فلنيني أبي أهل السنة والجماعة كتاسرة فنكو نيغونيا
وسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال من سبب جمانين الله خوارج المعتزلة ويما سرنا دليل ود تاچولا يما سرنا دليل ود تاچولا حيث اخذوا ادله الوعيد كان كريم دليل منن نانا كان كريدكا ولو دتا وتركوا ادله الوعد دليل منن نانا كالله دنيمان ديما لا غرا ولو توي دليل منن نانا كان كريدا يه معتزله خوارج ولو دتا mais della munun nana fana kallahi du nyuma fo moye ala kutalay lagara uye wulutoy ninda ya suru kat tasira min fulay ayusuru misali la qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha hadhihi min adillati alwa'd ni aya min fulay ninye lahi du nyuma min dira ala sosolawma oyo oddelilay دلت على أن الآشياء الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر ni aya min fule ninye dalilai kairana ko ala soso lami ni ka ala soso millase fulankafoya degerema ika ala soso millase kafira degerema annahu marju lahu almaghfira ko ambala ka ya fajigi la gara o mu'arridu li wa'di wal uqubati awa ibese kala jaba fana aya en kore munye ala ko inna la yaghfiru an yushraka bihi ni mo min ya fula nafara alaka isara fulan kafoyaka ala ta yafi ma la gara wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha me junubum min te fulan kafoya bo junubum min te fulan kafoya ni ala bo ya fa mo la gara min yijia bon ne aya min fulen ni bagali bala kankari mada bala lahidu nyuman do bala fana bagali yero jumay ni mo min sara fulan kafoyaka ne alate ya fima lahidu nyuman yero jumay ne mbe ya fa mo ma junubu min te fulan kafo mbo ya fa mo ma min nyinjia me qawarijul mu'tazilin ulule yero jumanta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ulu yode takabara kenai o yaghfiru ma duna jak liman yasha uyo toy imota uka binyoro do fule ni ubinna ni yorola uka binyoro do fule ni yorola fa ija jama'ati bayna qawluhu ta'ala ni faram karalige ni faranyogonyake alaka kuma nunu nu faranyogonka wa man yashi allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada aya minnana konni mugo ni ala soso ye chiden soso jahannaba tasuma de biye ibe duma kono abada من أخرج بجاهرها كفر بالماشية مطلقا بني آية من فلان نيسيسا ni mɔgɔ min ye nin aya minana jahiru ye jahiru kɔrɔ ye mun ye aya in nana na cogo min na ni e ye aya in kɔrɔ kɛ o ye ka taa dɔrɔn ala tuli ni ye aya in ta a nana cogo min mɔgɔ o mɔgɔ ye ala sɔsɔla ye e b'a bɛɛ kafiriya i b'a fɔ ala sɔsɔla bɛɛ ye kafiri de ni ala ko wa man yashi allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fi abada ni ye nin aya ta jahiru ma ala sosola bɛɛ b'a bɛɛ kafiriya parce que ala ko de ni mɔgɔ min ye ala sɔsɔ i ye ciden sɔsɔ jahannaba tasuma bi ye i bɛ duma kɔnɔ abada ni mɔgɔ min ye nin aya de ta ka jahiru ta ka baara kɛ n'a ye e b'a fɔ ko ala sɔsɔla bɛ kafiri wa ni ala sɔsɔla ala sɔnna donna tasuma kɔnɔ i tɛ bɔ fana ni aya ta jahiru ma man agaja bi jahiriha ni ata jahiru mais aya wɛrɛ bɛ yen من أغجى بجاهلها كفر بالماشة مطلقة وإن أردها إلى قوله تعالى من مؤمن آية يسجي كتا ألك كماما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من مؤمن آية يسجي كتني آية ما تبين له الحق تنيا ببانجيه وأنه لا يخرج من الدين تنيا بنا بانجيه كافو آية يمين فوقف ومن يعص الله ورسوله فإن له النار جهنم خالدين في أبدا نينا أني آية فرنيونك ني ألاكو إن لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تنيا بنا بانجيه كافو جاء آية من كوني مغمين على سوهي تشيدن سو جنبات تاسما بيه إبه دوما كونو
akambe de ni ala soso minye fulan ka foya kumba bay mini ala soso min te fulan ka foya kumba bay yomal kama don o tigla mo be ala ka jen koro o te dume jahannaba kono o be ala ka jen koro no diara adiara ala be ya fama na ma dia ala ba do jahannaba kono na ka junubu hakke janna ka bola abe bo walakinahu mutawaidu bin nar me ayayin koni ayat kankari daye katasuma bilanye isa kafara lahu me tasuma ko min fora ka kola ni adiara ala be ya fama wa isa ajabahu na yi ala jia ala balla jaba faghariyat alaihim mukaffiratu fi dunya awa nin tigila mo fana junubu tigi kabari junubu tigi junubu yafa ko do be se kana ima jiya kono ki ka junubu yafa aw ajabu fil qabri ube la jaba be se ki soro kaburu kono la jaba min bi ka junubu yafa to kaffiru haji sayati ube la jaba do be soro kaburu kono la jaba min be nin junubu yafa ni yoro fana la shaykhul islam ibn taymiya junubu yafa sababu munun be kabaira junubu tigi limaniya dunkenu mununya junubu ke junubu yafa sababu ayetanfo kominta yorola ninkon kan nimbe do dersu yere ante sekata yorola sino ayetanfo mununye junubu yafa sababu ye nube ke sababu kabaira junubu tigi ka junubu yafa monsieur sal fawjan yu do defo ako junubu yafa sababu do be soro ibolo jiya kono munun buka junubu yafa ube ala be se kala jaba do shima kaburu la jaba shima boyika kaburu la jabai ni ka kaburu shigi mbena bayoro yoro abika junubu to se kaboila awul mukaffaratun kathiratun wal mukaffaratun kashiratun shawsalu fawjan ko junubu yafa sababu ukacha yobo tala bi masaibi junubu yafa sababu dobe ala be se ki ila jarabi masiba do jinya kono yobo tala bi uqubati fi dunya junubu yafa sababu doye ala be se ki ila jarabi ka jinya ka janga kataw do la suma aw yu'ajjibu fi qabrihi wa bi ala bi la jaba ika kaburu kono aw yu'ajjibu ila yawm al-qiyama wa bi ala bi makono qiyama keneka ala bi qiyama kene siranya do la shima ki ka junubu yafa wa yakunu tahta al-mashiya ebe ke ala ka jende korolla gara ni nyaka bare junubu tigi haja majhabu ahli sunna wal jamaa aw ninde ahli sunna wal jamaa ka tasirai wa haja huwa al-farq bayna suwab wal arkan ewa faranfanshiya min be limaniya tige woni nyogonce ani limaniya jonse o faranfansha fuleninde faman taraka shay'a min al arkan fa innahu yakfur ni mugo limaniya jonse kelenkele ni limaniya jonse ni ya toy ibe kafiriya abeno misaliya fu misalila man jahada tauhida wa asraka billahi azza wa jalla haja yakfuru ni mo min yetta tawhidi toy ye fulanna far alaka ibe kafiriya li'annahu taraka urukuna li awwala parce que ayel limaniya jonsen folo yo toy kaba limana jonsen folo de kallimanani alay tawhidi ka fulan ka foya toy mais ni mo min yetta tawhidi toy ye fulanna far alaka e kafiriya parce que limana jonsen folo toy ومن جهد أحدا ورسل يكفر أحد ورسل يكفر تيدن كله نمو من بنا تيدن كلمة تيدن دوما يبقى كافريا لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام بس الإسلام يجونسن دوتوي ومن جهد الملائكة يكفر نمو من ملكان ننكريا يكافريا ويخرج من الملة يبقى بدينا كنو نيم ملكان ننكريا درو يبقى كافر بدينا كنو ومن كفر بالباس أو جهد لجنة أو النار أو صراط أو الميزان نمو من كافراني ساكا كنوية وبي أرجانا ننكريا وبي تاسما ننكريا وبي صراط من ننكريا وبي ميزان ننكريا أو شيئا مما ثبت من أمور الآخرة وبي في ko munun sabatira lagara ko munun sabatile no nuyu dola kelen nankariya fa innahu bijalika yakfuru ebe ke kafiriye ni o sababu ye li'annahu ankara urukuna min arkanil iman parce que yel iman ya ka jonsen don nankariya kazalikan man jahada al qadara abu tugula latige ni mo min yan nankariya wa qala li amru anufu iko ko bake ka kenu yere tende
ولم يسبق خضر يقول لا تيجي ما كون يكو يرد بكينو يريه لم يسبق قدر من الله لا تيجي ما كوكبو ألفي إنما هي المصادفة والأمور بالصدفة يكو كو كيراتند كو بكيرانو يريتند وليس هناك قدر لا تيجي تي كما يقول قولات للمعتزلة قم معتزلون منون دانت ملندو أبو فوتشوكمي فإنه يكفر أيضا نمو من أخيرا سقوفنا بلا يبقى كافريا لا تيجي نيا ننكريا يبقى كافريا لأنه جهد القدر بس كي لا تيجي نكريا أما من ترك شيء من صعب من لمن يتيجي ودو نيو أودي توي فإن هذا ينقص إيمانه ننتقل لمو وبيك لمن يدي النغش أما أن يكون ناقصا لكمال الواجب إما إكل لمن يك واجب دون نغشين يبولو أو نقص لكماله المستحب وبيكل لمن يا مستحب دون نغشين يبولو لكنه لا يكفر بذلك ما يتكافر يكون يتكافر نو يكون وما دليل زيادة والنقصان في الإيمان بو يالا دليل جمعي كفر لمن يا أبي جيدي أبي نغشي بو أدون نسيسا فلو لا فوجان فلك يراولا ni mogo ni koy sunna mogo de ahli sunna wal jamaa aqidatu ahli sunna wal jamaa mogo mu'mini be se kake naqisul iman kabayra jurgu tigi mana anya fo chogome ala ye kodo wajibi ka eye wajibi intoye ubi ala ye kodo haramu ka eye haramu intoye ima bodina kono de amba fo ana ma ko mu'mini min kalli man ya naqasilendo ubi amba fo ma fasiri mais ima bo dina kono mislamiya jonsen kele ni yon nankariya ibora limaniya jonsen kele ni yon nankariya ibora dina kono ahli sunna wal jamaa ka aqida fule ahli sunna wal jamaa ka aqida parce que ahli sunna wal jamaa ka aqida be damina arkanu limanu indela mumbi bo silamiya la minti bo silamiya la adode fula bolo yade limaniya jonson welon kelen ni mogo min nyon na kariya tigi bora o bora silamiya kono mais limaniya jonson woro sabati lembe mogo min bolon amon nan kariya mabba oma aye haramu ko min ke aye wajibi munun toye o tigila mogo amba fo fasiki de ama bodina kono wow limaniya ahli sunna wal jamaa bolon limaniya be jidi abe nagashi o de la fane jumay أما الدليل زيادة فقوله تعالى دل منا نقول لمن يبجيري على كما إنما المؤمنون علىكم مؤمنون حقيقة مغود الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولدوا نويو حكري جيج على لا وبنوي على كفو ودسكم بشر على نيه وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا ني على كآيات كلوكا درو وبدو فرا وكلمن يكا دلتا يرفل القرآن كن كل من يبجدي يرجما جادتهم إيمانا نقرأ كرلوكا در بدو فرا وكلمن يكا فدل على أن الإيمان يزيد بشمائل القرآن ني دليل يرنا كو قرآن بجدي لمن يبجدي ني قرآن لامليا ني قرآن مي وبل لمن يجدي ودلوري جماعه وقوله تعالى ان الككما مسمن كرتالنو واذا ما انزلت السوره فمنهم من يقول ايكم جادتهم هذه ايمانا منافقو ككبار يلا alako ni qur'ana aya do qur'ana sura do jigina ko munafaqu ba fo nyogonye ko awla ni aya ni sura ye do fara don kal limaniyaka ni aya ni sura min jigina aye do fara don kal limaniyaka ayyukum jadatu muhajihi imana donc ni fana ya ira na kolli man yabe jidi awla ni sura ye don kal limaniya jidi famal ladina amanu alakum mu'minu liman yara fajadatuhum imana wa hum yastabshirun mu'minu liman yara sura injidine aye do fara wulu kal limaniyaka ubenni sonja dalla ni ayade dallaira على أن الإيمان يزيد بالنزول القرآن وسمائه وتدبره نآية يا إيرانا كل من يبجيدي نقرأنا جغلية
limaniya be jidi ni qur'ana meniye limaniya be jidi ni qur'ana takasiliye ni qur'ana takal limaniya be jidi kama fi qawlihi ta'ala qum abi alaka kumala masamin qurta leno wama jalina ashhaban nar illa malaika alako tasuma dunke mo munumbe malika munumbe tasuma qursilila ko alemu ke foye ni malika wute wama jalina iddatahum alamu ka jate ke foye illa fitnatan lil ladina kafaru foka mo la fitna mo mununya kafiruye laysa yakhina alladhina utul kitaba kitabe dira munumma ulu fanana dankan yasro wa izdada alladhina amanu imana della fula yande ana mo jidi mo munu fana liman yara ana do jidu kal liman yala fadalla ala anna al imana yajidu bi ta'ati wa tasdiqi nim fana delula iranna kulli man yabe jidini ala batoye ani ala ko cinya tigali ni ala ko cinya tigila ni man yabe jidi wa man ghusan min liman yanqasili fa inna kullu shay yajidu fa innahu yanqus della jumambe kulli man yabe naqasi afulu fingo fembe jidi abe naqasi wa kullu shay qabila li ziyadati fa innahu qabilu li naqsi ko ni ko abe jidi li min abe jidi o ko masina be naqasi fana mina o fana be abe naqasi haja min nahiya ni nye fandoye wa dalla alayhi qawlu sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahih awa ciden ka kuma yen ni nyiranna hadisa sahalen kono inna allah subhanahu wa ta'ala yawm al qiyamati yaqul ala qiyamat do ala bafo ukhruju minan nari man kana fi qalbi misqala habati min qardal ala bafo malikawiye aye mogo bo jahannaba kono habati qardal fen kise misemani de do da fimando tulube boala abe komi akise be komi habati sauda inte abe bo kungo kono na dela farama yoro wula jibe da yoro mununga kachaya abe bo o jida yoro kerefera wudela afen kise fimande do folola muso tumbe afen kise uba goshi ka bo ka ke sabune komi kulkuru sa ewa kabakuru sabuni be chokomi folola muso tumba leke sabune fimando kirkiri akise be komi habati sauda qardal yo ode ala ba fo yomal khama do nana harisa sahlen kono o fen kise fima fitini nyogona limaniya be mu'min bisukun kono ala ba fo malika we aye wulu bo jannaba kono fa dalla ni nyayiranna anna al imana yanqus ni nyayiranna kulli man yabi naqashi hatta yakuna ala wajni qardali ni nyayiranna liman yabi naqashi fo abeke o fen kise mani kise nyogona e fil qalbi bisukun kono ni hadisa ya yira ilim limana be naqasi dusukun kono fo abeke fenki se misemani nyogona yi dusukun kono wa kadhalika qawluhu ta'ala abo chogola alaka kuma hum lil kufuri yawma yaj aqrabu minhum lil iman alako ulu munafiqu ka kibariyala ako ado uni kafira de kasuru kateme limaniyaka dalla ala anna al iman yanqus hatta yakuna aqrabu ila al kufuri ni aya fana ya yiranna kulli man hada maden kalli man yabe naqasi fokati surnya kafiriyama ikalli man yabe naqasi fokati surnya kafiriyama wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ani ciden ka kuma man ra minkum munkara falyughayyiru bi yadihi ciden ko ni mo mi nye kokono nye ayele mani bolay fa illa mustatiya fa bil lisani ni bolo maseka mi yelema innen ka yelema fa illa mustatiya fa bi qalbihi ni ne maseka min yelema iddu sugun ka yelema wajalika adyaful iman o de liman yalla fulanya dalla ni hadisa yadulula iranna ala anna al iman yadaf kulli man yabillah hadisa yadulula iranna kulli man yabillah ay yanqus ko ben naqasi fal iman ija yajidu bitati wa yanqus bil masha wala liman yabjidini ala batoe liman yabin naqasini ala sosoy nim fana dona ewa ahli sunul jama ka qida nim fana anye ewa sarahu inna aya famu anye ko fula famu sarahu inna ko folo fo iti bo islamiya kono fo ni ilimaniya jonsen woro ni yow kelen nan karya o de bi bo islamiya kono mais ni limaniya jonsen woro nda fale mbi bolon ewa ni ye kabaira junubu ke ube yela ka wajibi do toy iye islama fasiki de iye mu'mini fasiki ima bo islamiya kono
أهل السنة والجماعة أقيدة فلو يوي أن يمين سر سره لكلي فلنا أن يسر سره كنو أهل السنة والجماعة أقيدة دون لمن يبين نغسي لمن يبين جيدي لمن يبين نغسي أبين جيدي parce que bida siraw boron firqaw do bolon limaniya ate jiri ate nagasi murjiyaw fule ulu bolon ni idusukun koni abi dusukun koni kono doro ko ala be abana dolom mi kana sallire kana foyke murjiyaw bolon ibe ar janna kono ulu bolon ikadda ala la idusukun kono doro ya banne ulu bolon hari ewa firauna ewa abu talib nunu nimbe mu'mini tanka biddu sukun kono ko ala be dura banna hari ni ma barake ikalli manani jibril ni ewa mun kayla kalli mana be kalani donc fo nunun ka famu mi ahli sunna wal jamaa bolo limaniya abe jidi abe nagash abe jida abe nagash abe jidi ni ala bato abe nagash ni ala soso o ko fa ko qawluhu wa rikanuhu shiddatu abena do limaniya jonse wore no faram fansala sisa ako na ko limaniya jonse ye woro de ay daimuhu allati yaqumu alayhi limaniya kapion abe jomunun ka o yafqudu bi faqdiha ni o te limaniya te aw yafqudu wahidun aw bi faqdi wahid minha sittatu arkan aw faqdu wahid minha ube nikele ni ammankiray limanati bolo ko o ye joliye sittatu arkan ko o ye piye worode wa hiya al awwal an tu'mina billah limaniya piye folo na jonsen folo ye jumay ni abi bolo ibe dina kono na ti bolo ibora dina la a folo munye an tu'mina billah fa rukunul awwal huwa al iman billah limaniya jonsen folo o ye kalimanani alay yasmalu anwa'i tawhid anwa'i tawhid salasa ninko kalimanani alay abe tawhidi kalite sabayinta al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala wahidu ahadun faradu samadu ikadala ko alam masammin korotale masammin senale korotale akelem pewde do ale ala de ni danfe akelem pewde do ni danfe mbuka haju nyinafe la sharika lahu fi rububiyyatihi je nyogon tala akadalila wala fi uluhiyatihi je nyogon tala akabatola wala fi asma'i wa sifatihi je nyogon tala akatogona kama kutula bo ni nye folo limana jonsen folo fule kalimana ni tawhid kalite sabaynya tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid asma wa sifati nko kitabu dobe nani na faraka nu ko kalimana ni alay fennani al-imanu bi wujudihi ikadala ko alabe al-imanu bi rububiyyatihi ikadala ko ala de dali masale de danfe bedda al-imanu bi uluhiyatihi ikadala ko bato masay alade akelem pewde kanka bato ciela mabbe ki akelen kene bewle nanina al-imanu bi asma'i wa sifatihi ikallimana na toguye ana kamman kutu ninye jonsen foloy asani fulanna al-imanu bil malaikati kallimanani malikiyawye limana jonsen fulanyawde wal malaikatu jamu malaki malika farale nyogon kada jamu de yoye wa asluhu malak summa suhila alesiri de malak bitasdidi ka harafu ingelaya summa suhila wa khila malaku o kofu ya noya ko malaku wal malaikatu khalqan min khalqillah fi alamil ghaibi malikaw yaddanfe unde kabo alaka danfe unda danfe munu nu ulu ye danfe unde munum be qaybula nuteye nu be dogola nuteye khalaqahumullahu li ibadati wa li tanfiji awamirihi alay malikawda ala batoli de kama anuka alaka nyamar kaumbo ashrafe subhanahu wa ta'ala fi mulkihi akamara lila wa hum asnaf malikaw fanaye noniya chamande kalte chamando kullu sinf lahu amalu muakkalun bihi noniya be kalte be bara do de bu bolo ni alayo o bara ko din umma wa yaqumu bihi no be jonai
la yasuna Allah ma amrahum malikaw ni ala wunyamar ni minyo te ala soso wa yafaluna ma yumarun ala yunyamar ni minyo bode ke faminu man huwa muakkal bil wahyi malikaw dobe ala yudu bila wahaw kodela wa huwa jibril alayhi salatu wassalam wa ya jibrilay wahaw kode babule boloka wahaw jigin nabi nyimauka wa huwa asraful malaikatu awa jibril ide fanaye malikaw be korta lenye ale fana de korta leno kateme nabi nyima beka wa huwa uruhul amin ale de toy ko uruhul amin shadidul quwa ale de toy ko min ka fanga ka giri wa min man huwa muakkalu bi hamlil arsh malikaw dobe ala yulu bila kala resideta ulu kabare de la reside be ulu bolo alladhina yahmiluna arsan wa man hawlahu ala yulu fo qur'ana kono munum be la resita ani munum be la resikrefe qala ta'ala wal malaku ala arjaiha ala ko ayawre kono akum malikaw be la resikrefe rawla wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma yaji samaniya yawmal qiyamah don ala kal la resibe malika shegi deka malika shegi la resibe ulu de bolon al arsu huwa ajamul makhluqat la resu fana ale de kabbo katime ala ka danfen beka wala ya'lamu ajamuhu illa Allah wa jalla mo site la resu bonya do ni ala yerete yahmiluhu al malaikatu malikaw de bata wa haja dalilu ala ijamil malaika nin fane dalilaw yiranna ko malikaw fana kabbo wa ijamu quwwahum ni yayiranna ko malikaw ukafanga kabbo wa khalquhum ni yayiranna ko malikaw dancogo akabbo qala ta'ala alako masamin kortaleno alhamdulillah fatiri samawati wal ardi alako tanubi alay masamin sankabada ama misaliyata yorola kaduma koloda ama misaliyata yorola ja'ilil malaikatu rusula alede alay kam malikaw ke cidenunye ulul ajnihati malikan nunun ni kama dunkewdo masna malikaw dobe kaman fula de bola wa sulasa malikaw dobe kaman saba de bola wa ruba malikaw dobe kaman nani de bola yajidu fil khalqi man yasaw malikaw la aban labe malikaw doka kaman malikaw do dali jidi kateme doka min dali jidi alajiya inna allaha la kulli shay'in qadir ala be sefem bela fa minhum man lahu 600 janaha malikaw dobe kaman keme woro de bala ka jibril alayhi salatu wassalam jibrila komi jibrila ala katanuna kisibaka kaman keme woro de be jibrila la fala ya'lamu ijam khaliqatuhum illa Allah malikaw kadali bonya mo shitaro ni ala yerete subhanahu wa ta'ala bal ibadu mukramun malikaw ye jonde jomunun kabo la yasbiqunahu bil qawli malikaw ta ala koni kumaye wa hum bi amrihi ya'malun malikaw be barake ni ala kan yamar kande minhum al muakkal bil qatari wan nabati malikaw dobe alaye ukabare jumandira uluma minni sanji kishe munumbe tolli sanji minbena ani falen few malikaw dobe sanji koni falen few ka kibariya de bo bolo woye jonye huwa minkail sanji ko ani falen few ko obe minkail bolo o minhum man huwa muakkal bin nafq fi suri malikaw dobe bara jumandira uluma ka buru finyeli le bara dira uluma wa huwa israfil wa yam malika jumaye wa israfil yanfuq fi suri alebe fu ewa buru ala aleba fiye fa yahliku kull shay qala ta'ala fingo finni aleye buru fiye ni jiya wuliliye dan fe be jiya kono abebe halaki abebe sa ala ko masamin korta lendo wa nufiqa fi suri ala ko israfilu aye finyeli ke buru kono fasaiqa man fi samawati wa man fil ard illa ma sha Allah damfin be sankaba wolon fulala damfin be duma kolon fulala abe sara fo ala yere jenane munun kanasa summa yanfuqu fihi marrata thaniya o ko fi israfilu be burin fiye fulalana fatatiru al arwahu fi ajsadiha na yafiye fulanate hada madon ni la sagolende be israfilu ka burin kono fulay folo finyeli folo jinya de be wuli fulan na yoke ni ma fen ni ma fe be idalen be yoro mi dugu jukoro
ikan nimbe buri in kono in nimbe pa kabo buri in kono kata doila summa nufiqa fihi ukhra ode nana aya kono o ko fi abe finyelike sinya labanna faijahum khiyamu yanjuruna hada madem bu yere soro kabo ka kaburu kono ube jo qiyama keneka nube qiyama keneka ko laje tatiru al arwah min al qarani ni sarafilu ye buru fiye numbe pa kabo buri in kono wa huwa sur ila ajsadihim numbe pie pa kabo buri in kono katado farkolola وتدخل فيها نابنا كبوري دافع أبتا دون أكفر كلنا فيحيون بإذن الله هذا ما دون بيننا ما يكبوك كبور كنوني على كجنة ثم يشيرون إلى المحصر وكفي بيل تاما كلبا كتقيام كنكا وتبتا في سلك كنكا ومن من هو مؤكل بقبض الأرواح عند نهاية أجالها أو ملكاو دو بي كلمني ملكاو نيمبيو بي دو كونه ملكاو دو بي ala yewlu ka barake munye nu minali ni nima femmi ka saya wakati sera abeti nimina wa huwa malakul maut o yem malika jumae ubafu ma ko malakul maut ko saya nimina malikiya qala taala alakum masamin qurtalen qul yatawaffakum malakul maut alakum muhammadu fuye nimila malikiya saya malikiya ode bawu faga alladhi ukila bikum sayam malikiya minni ala ya ci kaka fatul kibariya dama summa ila rabbikum turjaun o ko fe abesa gi kata tigi alama wa ma hu awanu min al malaikati me malakul mauti akelente ni min ade deme bago bale fanala ana ka jamade wana ka deme bagade do wodde lay munye tawaffatuhu urusuluna wa hum la yufarrituna ala ko ni mo min kala jali sera ikan ni mbo wakati sera ko ale alaka ci don ku bin numina kulu te faratu de nimmi saya wakati sera doron ne ka cido betin nimmina malakul mauti ana ka jama yani awanu malakul mauti kad e wadde me bagawde do wa min man muakkal bil ajinnati fil arham malikaw do be an kalli mana nuye alaye mundi uluma alaye e uluka bare munye ewa demmimbe dem fitini konola ni musom min kono ma do demmin bi kono malikaw do be aleka bara fana be yode qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko kisini nema baka inna ahadakum yujma khalqahu fi batn ummihi 40 yawman nutfa ciden ko do la kele ala badali faranyon ka abba kono tilebi nani ye maniji summa yakunu alaqat mislu jalika o ko fe inake joliye tilebi nani wore summa yakunu mudghata mislu jalika o ko fe onyo na tilebi nani wore inake sogo buye summa yursilu ilayhi almalak o ko fe alana malikati demma konola kata hadisa labana wa min man muakkaluna bihafiji al-amal malikaw dobe alaye uluka barake munye ka hada madun ka baru koloshi ka hada madun bihafiji amali bani adama ulu yede ka hada madun ka baru koloshi odde lay munye qala taala wa inna alaykum lahafijina kiraman katibina aw alako ne ala de yen aka kursi ba ne alaka kursi bagaw ba awfe aw nofe munu nye sabeli ke bagaw sabeli kela bawye sabeli kela baw sabeli kela baw munu nye malikawye ulu fana baw nofe ubaka baro kursi ubaka baro sebe yula jamunakum bil layli wan nahari aw ulu baw nofe de suni tilebe ubaw nofe qala sallallahu alaihi wasallam ciden fana ko yataakhabuna fikum malaikatu bil layli wa malaikatu bin nahari ciden ko akotile malikaw ani sufila malikaw ube nyugon fale awla wa yastami'una fi salati al-fajr wa fi salati al-asr no be fara nyugon ka nyugon soro fajri salli waqti de ani la gasara salli waqti wa yashhaduna lil musallina inda Allah ube ta seriya ke salli bagawiye alafe antigi ala anna nula kuto sallilera anna na waqti manyu to sallila sisa fana anyu to sallilera ubeta sere ke salli bagawiye ala fi subhanahu wa ta'ala ولهذا قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسهودا نند قصو على فجر صلي يصلي ده ملكاو بسيره على ملكاو بسيره ملكام منهم بنيوم فله هذا ما دين سوني تله وبنيوم سر الله سر وقت راني فجر وقت
أي يحضره ملائكة الليل وملائكة النهار فجر سلي تلين ملكيو أنوسو فلا ملكيو وبيبي حضر الله ومنهم من هو مؤكل به في بني آدم من المكاره أو ملكيو فانا دوبي ولوك باره مونيه على يولوك باره كي كهذا مدين دي كروشي دونك كوجوكو كنيسرو كو منهم مني ولوك كنيسرو يحفظونه من الآفات وبي يكروشي كبو بناوما ومن الأعداء يبو كروشي كبو جوكوما ومن الهوام يبو كروشي كبو دوما فيوما هوام يدي نينا ونا نيغونو ايوا نينا ونا نيغونو زونزانو ونا نيغونو تيمو فينو اوفين سوغوي وبا فولو دما هوام ملكاو دو بلا لمبي نو في مين بي كروشي كبو علوما ومن الشباي اني ورانين كلاو ولو ewa ubi korosi kabu ulu fanama wa min al afayi munye sa belebele baw wali hayati anisa mishenu malikaw do fana be ulu ka bara yede ka hada maden korosi kabu nin tora fe nonuma pour ikanu soro ma dama lahu baghiyatu haya tito ikanyana mayala ni tobi kanyana mayala ni malikaw fana bi nofe fa inna lahu malaikatu yahfajuna min al aqtari ka toto ikanyana mayala ni be jian koni de kono malikaw do de bi nofe ni ko munu nye danger ye ko munu mani nubu koroshi kaboma yanamu baina shibai wa baina al hayati fil barri hada maden do be sekata kungo kono na dola ibida ka sinogo wara uchela kungo kono na dola ibida ka sinogo sa uchela mani alladhi yadfa anhu al hayati wa shibai wal hawam nibo o kungo kono na minna ibe e wa sa uchela ibe wara uchela ibe kungo kono few duguma few uchela jombi kishi kabuma jombi kisi kabo wara nunu ma kungo kono na jombi kisi kabo sa nunu ma kisi kabo duguma fe munu ma kungo kono na ma hum malaikatu sakkarahumullah subhanahu wa ta'ala malikaw do de farlem bika malika munu ni ala yu kolo masami senale ra korotale qala allah fihim ala ko malikaw kibariyara lahum muaqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfajunahu min amrillah ala ko malikaw do be nyugon fale yela do be inye dobi kofe nubu tanga ni alaka nyamaru kanye ay bi amrillah nubu tanga ni alaka nyamaru ye haula yahfajuna bani adama awa nimmalikaw nunumbe hadama den tanga wi koloshi min al makari kabo fenjuguma wal aqtar ani kom nunye danje kowye ila an yahina li ajali fokata ika wakati se fokati ka saya wakati se fa ija hana li ajalu ni ka saya wakati nana takhallaw anhu ko min be ki ka saya sababu bi boyna ce ni ka saya wakati nana ko min be ke faturi sababu ye be bo ina ce fa waqa ma qadara Allah lahu min al maut ala ya saya millati ge woni soro awli isabati ubi ala ya wa masiba millati ge ko aki soro ubi boyna ce abi soro allati tufdi ila al-maut masiba min bati illa se sayama ibi bonace ni ka saya wakati nana ni malika munum bi kolosi ko min be ke sababu ke le fatu na nya siri madrobi boynace abi la fatu a ube masiba min bi soro o de be ki ka fatu li sababu ye e kala jari surnyana no o masiba nye siri madrobi boynace o bi soro i ka fatu li sababu be boala wa minhum malaikatu muwakkaluna bi tanfij al-awamiri fi aqtari samawati wal ardi awa malikaw do fana be ala bolo ulu chilende do ala yulu ka barake munye ube ala ka nyamar kaunde nyanabo sankaba kerewula ani dugma kolo kerewula la ya'lamuhum illa Allah subhanahu wa ta'ala malikaw jate hakenu chaya mugoshito ulu doni alate masami senale no masami korotane do malikaw de be ala bolo koko beke jinya kono sankaba kerewula dugma kele kerewula malikaw de be ala bolo munum ba nyanabo minhum malaikatun yatlibuna majalisa dhikri awa malikaw be ala bolo ulube jikru yoron sigi yoron munu nye jikru be fo ala ko be foye derisu be ke malikaw do be ala bolo ulu fana ka bara ye wode wa yahdarunaha ubena jikru yoron wala ubena wajulu yoron ubena kala yoron wala kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam komi alaka cide nya fo chogomi ma astama qawm fi bayti min buyutillah ciden ko mo suma fara nyogon ka so kono alaka so dola min nye misiru wure
يتلون كتاب الله نابي على كتاب كلا ويتدرسونه بينهم ناباك كنيون كلا على كتاب الله إلا نجلت عليهم السكينة أو فحكل الشيء بجيغا أوكا وخشيتهم الرحمة نيما بنا كأو أنتوري نيما بنا كأونتر كبري أوكا نيما با أو داتو على كنيما وباو داتو وحفتهم الملائكة ملكو بنا كو كولي ملكو بنا كولي أولا وملائكة سياهون في الأرض أو ملكو فنبتام دغو كل ركادرو يتلبون هلاخ الذكر ويشهدونها نو بالذكر يرون ذكر جمع من بالذكر فو جمع منو سيغلندو ولو فنا بودي نيني نو بنا حضري كسريا الله ملكو فنبي الله بولو ملكو دو بي الله بولو بارا يودي نين ذكر نا نيغنا امبي الله دلانكا جمع كويه نو نانا نين ذكر نا نيغنا ni au sigirate hakili sigi bena jigawuka ala kan nema bena kaw anture kabri auka malikaw bena kaw koli fo kata abba kata hadisa Allah wana malikaw ubeta ala be malikaw nyinika awa ayenka jon soro chogodu uba fu antiga la nyang ika jon soro ubi e ala kasu ibe e ala kosuma ala ba fu ibin kosuma ibe sira munye aw ba fu antiga ala besira al-jahannaba ne abafu yanka jahannaba yewa malika bafu ma yade nutu nyaye utumbesira kateme sirenya folo min bopolo ewa ala bafu nka jomunu nayu soro benne ala kosuma ube munyini malika bafu be arjanna de ni ala bafu ya arjanna yede wa malika bafu ma arjanna yede nutu nya arjanna ye utumba kanu kateme kanu min bopolo ewa ala bafu malika nyake sere ninja makulu ni ala ya faruma aw malikaw ba fanti ala mogodo tumbe ale tunde jamai na de me afana temetode de doro ayu soro e ala ka ko suma nanu ka dersula afana sigira ka faruka uba jora ko lamme ala ba fa ya fo fana nya farama nunu nye mogode u ka sigi nyogote kunangoya ala kan ka jamo ke oye wala ya'lamu al malaikatu wa asnafuhum wa usafuhum illa Allah mo site malikiyaw ka kalite wudo anu kam man kutuda ni ala yirete lakin ma ja fi nusus alquraniyya min nana qur'ana kolongula wala ahadith nabawiyya sahiha min nana ciden ka hadisa sahalen kono asbatinahu wa taqadinahu ambo sabati ambo sira andu sukun kono wa ma lam yuzkuru lana namsuku anhu alama min fanye malikaw ka kibariya min fanye amu kam man kutu min fanye ciden man malikaw ka kibariya min fanye hadisa sahalena amu man kutu min fanye an banyire mina kabwama wala nebu hasu fiha anta fu kambo nyanyini yere anto fese kambo nyanyini li anna haja min al-ilmi al-ghaibi parce que malikaw ka kibariya ko dogolen ko de do alladhi la nadkhul fihi illa bid-dalil ko dogolen mi ni ante se ka doala ni dalilate donc abe comme wakati sera donc malikaw ka kibariya yere mabba woni ala sonna dersuwere ambe kontina ka inshallah subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاثة الوصول باجي كما أن الدين أن كلاه أركان الإيمان وأركانه 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye alhamisasuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahr zulqada minye hijra sankalo tani kelena bisunye okonontonay miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani fula
sankalo worona bisuñe o fana konontonnay ambe dawda bugu masjid ar-rajaq wambo kono darasube cheikh al-islam muhammad ibn abdul wahhab aka kitabu kono sarahu usulu salas bi ambe yoromi ako arikan al-iman wa arkanuhu shittatu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khayrihi wa sharrihi ko limaniya jonsew ako limaniya jonsew ko woro de do ikal limanani alaye ani alaka malikew ani alaka kitabu ani alaka cidew ani dollaba ani kalli mananelle atigeye a herama ana juguma al-imanu yatawakkan min arkani wa shu'ab limaniya abeddila jonshewunde ka adila lendo jonshewunka ani tigew uba fu mi mashu'ab ante munoka fama al-farqu bainahuma me faranfansha jumambe arikanu ani shu'abin faranfansha jumambu no nyogonche al farq faranfansha minye anna li arikana la budda minha nu ko jonche fo o kasoro limaniya konode la budda fo jonche fo kasoro yede fa jala wahid minha jala al iman limaniya jonche woro ni kelen wulila ka boye doro i ka limana wulila jonsen kele na mankera i bolo doro limaniya wulila pew i ka limaniya te li anna shay'a la yaqumu illa ala arkanihi parce que fente se ka jo abara fo aka jo a sheunde ka femmi nye jo fende ni sheun ta kurama jo sheun ka te se ka jo فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق نفين جونسي فين من نابي جونسي وندكا ناكا جونسي دو مانكراتا أكا جونسي دو مانكرا وفين ما سنة انتسكاكي أتسكا سبتا تسكاكي حقيقي وما سوابي متيجي منون بي أكونو فإنها مكملة ولو بين لمن يدفع mais ate komi ni ulu te ko limaniyate faragu min be jonsen ni swabu che ni jonsen te akele na mankray bolo ikal limane wulila limanate mais swabi ale be se ka manke kalimaniya toy bolo mais an gasilen be toy bolo parce que swabu yede ale be limaniya dafare la yajalu al-iman bi jawali shay minha swabi munu fora tige munun fora ku ye limaniya doye limaniya te wuli nulu dora kelen wuli lay hotel ikal limaniya wuli lakinnaha mukammilatu men bika limaniya dafade imma wajibatun aw mustahabbat wo swabu munun fana fule ne nyote daraja kelenye limaniya tige do be o ye wajibiye ado be o ye mustahabuye فالواجبات لكمال الإيمان الواجب من يواجب ولبي كالإيمان يا واجب للتمية والمستحبات لكمال الإيمان المستحب من يمستحب ولبي كالإيمان يا من يرو حق من يمستحب يبود التمية بلو واجب بين الإيمان يا واجب التمية بلو مستحب بين الإيمان يا مستحب التمية بلو فإذا ترك المسلم السيء من الواجبات ni silama limaniya ka wajibi do niya toye aw filu shay'a min al-muharramat ube niya haramu kodo ke fa innahu la yajalu imanuhu bil kulliya inda ahli sunna wal jamaa ikal limaniya te wuli ka boye pew ahli sunna wal jamaa fe mana hada made ikal limaniya la ni wajibi do mankera ikal limaniya la ube niya haramu doke ikal limaniya kono ahli sunna wal jamaa bolo ikal limaniya ma wuli ka boye pew limaniya ma wuli ka boye pew walakin
يجهل كماله الواجب أكد دافع من يواجبه أكد تم من يواجبه ولكن يجال كماله الواجب يكلي من يا تملي من يواجبه ودي بيولي تملي واجب لين بيولي أو فيكون ناقص الإيمان أو فاسق إبه كرسا كو يكلي من يا ناقص لين دو وبي فاسقين كما لو سرب القمر أو سرقا أو جنا misali la haramu ko keli misali do jumay mu'miniye li mana jonde ye mais mu'mini ye dolomi ubi ye sunyalike ubi ye jeneyake aw fala shay'an min al kaba'ir ubi ni kaba'ira junubu doke haja yakunu fa'ila li muharramin wa kabirati min kaba'ir junub etugula mo beke ko iye mogoye iye haramuke iye mogoye iye kabaira junubu doke lakinnahu la yakfuru bijalika me ite kafirana noye wati kafiriya ite kafirana ye ni mogo minye mu'mine limana donye iye dolomi ube ye sunyalike ube ye jeneyake ube ye kabaira junubu doke amba fuye de ko karasa ye haramuke amba fo ko karasay kabayra junubuke meyima kafiriya wala yakhruju min al-iman ite bolli man yakono bal yakunu fashiga ibeke fashigide wa yaqumu alayhi al-hadd in kanat al-mashiyatu jatu haddu be boyla na yasuri ala soso minke haddu bala haddu inde boyla wa kazalika man taraka wajiban abu chugode la ni mo minye wajibi do toy kaman taraka birrul walidain wajibu do toli amisale ay jumay ni mo minye bange bagabatu toy aw sillatul qaraba ube ni mo minye bali masru sinji tungu ni yo toy hajihi wajibatu nunu yelli man yaka wajibi fe ngondode faman tarakaha ni mo minye nunun toy nagasa imanuhu ikalli man yade nagasira wa kana ashiya ibeke ala sosole bi terikil wajibi ni wajibi intole fayakunu ashiyan ibeke ala kotala de imma bi terikil wajib mogo beke ala sosole imma ye wajibi do toy aw bi fi'l muharram ube ya haramu doke mana mu'mini ko ni beke fasigi ni ko fula dola kelende imma iye wajibi do kelen toye iye ko do keli toye ko min yika wajibi ye ube iye ko do ke ko min yika haramu ye wala kulli hali la yakhruju min al-iman mi ali hala bela ko ni nintigla mo te bolli man yala wa inna ma yakun mu'minan naqis al-iman ibe kede ko mu'mini mo min kalliman ya la gasinendo haja مذهب أهل السنة والجماعة أو نند أهل السنة والجماعة كتاشرين خلافا لقوارج والمعتزلة كقوارج سوسو أن معتزلة أغيدا بوندلا نونون كقولش كوسبة شوسال فوجان باكي ككما منون كبي أغيدا دا نونون كقولش كوسبة بس كجماعة فيلي لون دو بين نسوغو دي يوفيلي كما بين أفول أدافل كم جماعة فلان أهل السنة والجماعة بلو نيم مغمي يسلاميا واجبي دوتوي يه واجبي دوتوي يته كافر هذا إما بول لمنيا كون إما بول سلاميا لا مي يتقدي كو فاسقي يتقدي كو يكلم لمنيا نغسلندو وبين نيم مغمي يسلاميا كوننا لا نيه سلاميا فيوندو حرام نويو دوكه ومثاليه جنياكه iye sunyalike iye dolomi iye haramu ko do ke doro kito limaniya kito silamiya la ite bo silamiya la ikal limaniya ma wulide ne amba fo ko ye mu'mini ye me fasiki de ye khilafa li qawarij wal mu'tazila alladhina yakfuruna murtakib al kabira qawarij soso ani ka mu'tazila soso qawarij ani mu'tazila
ulube kabaira junubu tigi ke kafiri de kawarijin mu'tazila golo kabaira junubu tigi ni ye junubu bake ulubi ke kafiri de fal khawarijun yukaffirunahu wa yukhrijunahum min ad-din kawariju fule mugo ye junubu bake ulubi kafiriya kibo dina kono yerepew mana kawariju bolo ni mugo ye dolomi ye kafiri de bora dina kono kawariju bolo ni ye jene ke kafiri bora dina kono kawariju bolo ni sunyali ke kera kafiri bora dina kono ni nya kawariju katashirai wal mu'tazilatu me mu'tazilaw yukhrijunahu min ad-din lakin la yadkhulunahu fil kufri mu'tazilaw kabaira junubu tigi ulubu la bodina kono miti do kafiriya fanala mu'tazilaw anko khawariju bi ike kafiriye ubi bo dina kono kabaira junubu tigi me mu'tazilaw uluba foyma ko yibora dina kono me uti do kafiriya fana kono ube munfo innama yaquluna huwa fi manjilati bayna manjilatayn mu'tazila ba fode ko ibe do yoro fula ani nyogonche ibora dina kono ne imake kafiri fana ima do kafiri fana la ibe do yoro fula ni nyogonche do yoro fula ye jumae la huwa mu'minu wala kafiru mu'tazila boro kabare jinu tuyi ibora dina la ne ima do kafiri fana kono ite mu'miniye ite kafiriye ibe kafiriya ni mu'mina ni nyogonche kabaira junubu tigi mu'tazila ka aqida fule ninye ite mu'miniye ite kafiriye ibora dina kono de neima do kafiru fanala me ite konte mu'minu fanala ibe mu'minu kafiru nyogonche haja majhabuhum wa huwa majhabu mubtadi ninde qawariju ni mu'tazila ka tashira min fule ninye bidiya tashira de ninye mi tiri min fule ninye kabaira junubu tigi ka tiri min fule ninye qawariju mu'tazila bolo qawariju ko kabaira junubu tigi jinya kiru la ibora dina la ye kafiri me mu'tazila bolo kabaira junubu tigi jinya ka kiru la ibora dina kono me ma do kafiriya fanala ite mu'miniye ite kafiriye ibe mu'miniya ani kafira ni ngonche me ufula bellagara kinula mu'tazila ko ni kabaira junubu tigi qawariju bolo kabaira junubu tigi ibe dume jannaba community bo mu'tazila fana bolo lagara kirula ine qawariju be kele ni donna jannaba ite bo ayuka majhabu famu ukatashira yeninde nin tashira ni nyebidiya de mukhalifu li adillati nin islamiya sariya ka dalilaw be nyogon soso o mukhalif lima huwa ali ahli sunna wal jamaa qawariju ni mu'tazila ka tabolo min fulani nye abe ahli sunna wal jamaa ka tasira fonko nyogonya wa sababu fi jalika taqshiruhum fil istidlal me sababu jumanye ni la se qawariju ni mu'tazila uma o imasurunyana dalilaw de ta chogola imasurunyana dalilaw de ta chogola haythu aghaju adillatul wa'id kan karima dalilan munun nana kan karidaka ulu deta wataraku adillatul wa'd dalilan munun nana kallahi dunyuman dima dia laghara ulu toy dalilan munun nana kan karida iye mu'tazila na khawariji ulu deta me dalilan munun nana fana kallahi dunyuman fo moye ala kutala laghara uye ulu toy ninda ya suruka tasira min fulay ayusuru misalila qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha hadhihi min adillati alwa'd ni aya min fulay ninye lahidu nyuma min dira ala sosolawma oyo oddelilay dallati ala anna li asha alladhi lam yasilu ila haddi shirki wal kufri ni aya min fulay ninye dalilay kairanna ko ala sosolami ni ka ala soso millase fulankafoya degerema ika ala soso millase kafira degerema annahu marju lahu almaghfira ko ambala ka yafa jigi la gara o mu'arridu li wa'di wal uqubati awa ibese kala jaba fana
ibe se kala jaba fana aya en kore munye ala ko inna la yaghfiru an yusraka bihi ni mo min ya fula nafar alaka isara fulan ka foyaka ala ta yafi ma lagara wa yaghfiru ma duna zalik liman yasau wa yaghfiru ma duna zalika liman yasau ne junubum min te fulan ka foyabo junubum min te fulan ka foyaye ne ala bo ya fa mo lagara min yijiya bonne aya min fulen ninye bagali bala kankari mada bala lahidu nyuman do bala fana bagali yero jumay ni mo min sara fulan ka foyaka ne ala te yafima lahidu nyuman yero jumay ne mbe ya fa mo ma junubu min te fulan ka fo mbo ya fa mo ma min nyinjiya me qawarijul mu'tadilin ulul yero jumanta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ulu yode takabara kenai o yaghfiru ma duna zalika liman yasha uyo toy imota ukabbi yoro do fule ni ubinna ni yoro la ukabbi yoro do fule ni yoro la fa ija jama'ati bayna qawluhu ta'ala ni faram karalige ni faranyogo nyake alaka kuma nunu nuyu faranyogonka wa man yashi allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada aya minnana konni mugo ni ala soso iye ciden soso jahannaba ta sama de biye ibe duma kono abada man agaja bi jahiriha kafara bil mashati mutlaqa bonni aya min fulen ni sisa ni mugo min ni aya minana jahiru kore munye aya inana na chogo minna ni aya in koro ko oye kata doro ala tuli ni aya inta anana chogo min mogo ye ala sosolay e ba be kafiriya iba fo ala sosola be kafiride ni ala ko o man yashi allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fi abada ni ayata jahiruma ala sosola be ba be kafiriya parce que ala ko de ni mogo min ala soso ye ciden soso jahannaba tasuma biye ibe duma kono abada